iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'urwego rushinzwe kurinda umutekano wa perezida n'abandi bategetsi bo hejuru yeguye ku murimo ye nyuma yaho mu minsi ishize umugabo witwaje imbunda arashe agakomeretsa Donald Trump. Abantu 229 bamaze guhitanwa n'inkangu ebyiri mu majyepfo ya Ethiopia. Kenya yibasiwe n'indi myigaragambyo yatumye ubuzima bw'igihugu mu by'ubukungu busa n'ubuhagarara. Tubafitiye n'ikinamico urunana mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri, turi ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi. Ano makuru reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukuru w'urwego rushinzwe kurinda umutekano wa perezida n'abandi bategetsi bo hejuru yeguye ku mirimo ye nyuma yaho umugabo witwaje imbunda arashe mu minsi ishize agakomeretsa Donald Trump. Ejo Kimberly Chito yamaganywe n'abadepite bo mu mpande zombi igihe hatagwa ibibazo n'akanama k'inteko nshingamategeko kagenzura imikorere ya leta n'inzego zayo, maze abadepite benshi bagasaba ko yegura. Kimberly Chito yagombye kwiyemera ko iraswa rya Donald Trump ryabaye igikorwa cyo kunanirwa gukabije ku rwego ayoboye ku buryo butari bwaboneke kuva aho hageragerejwe kwica Perezida Ronald Reagan hashize imyaka irenga 40. Uru rwego rwanenzwe cyane kubera kunanirwa kurinda neza ahantu Bwana Trump yarimo hakorera mitingi yo kwiyamamaza, ku buryo uwo murashi yabashije kugera kuri metero 140 uvuye aho Perezida Trump yarari. Uyu munsi Kamala Harris arakora mitingi ye ya mbere kwiyamamaza kuva aho bigaragariye ko ashobora kuzemezwa nk'umukandida w'ishyaka ry'abademokrate mu matora ya perezida wa Amerika. Araza kuba avugira muri leta ya Milwaukee, avugira Milwaukee nako akaba ari muri leta kamara cyane mu gushaka intsinzi, aho ishyaka ry'abarepublicain mu byumweru gishize ryateranije inteko yaryo rusange yo kwemeza umukandida waryo ku mugaragaro. Amaze kubona rero mu bwiganze bwinshi inkunga y'intumwa z'ishyaka ry'abademokrate zizemeza umukandida waryo kuvaho Perezida Joe Biden atangarije ku cyumweru ko atakiyamamarije manda ya kabiri. Mu ijoro ryakeye Madame Harris yavugiye ku cyicaro cye cyo kwiyamamaza, aho yasezeranyije kurushaho kugenzura gutunga imbunda no kurengera ubuzima bw'imyororokere. Perezida Joe Biden yavuze ko ejo kuwa gatatu azageza ijambo ku gihugu kugira ngo asobanure icyemezo yafashe cyo guhagarika kwiyamamaza kwe. Dukomereze muri Afrika, aho abantu 229 bamaze guhitanwa n'inkangu ebyiri mu majyepfo y'igihugu cya Ethiopia, nk'uko abayobozi b'inzego z'ibanze zaho babitangarije BBC. Kugeza ubu hari imirambo imaze kuboneka irimo iy'abagore 50, ariko hari ubwoba ko iyo mibare ishobora kwiyongera. Ni inkuru ya Karekidane Yibertare mugezwaho na Yvette Kabatese. Imvura nyinshi yaguye ku cyumweru no kuwa mbere yakurikiwe n'inkangu cyangwa ihirima ry'ubutaka mu karere ka Gofa mu majyepfo ya Ethiopia. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano bariho bagerageza gutabara abatwawe n'inkangu ya mbere. Ubwiya kabiri yabaga nabo ubutaka burabamira. Mu gihe ishakisha rigikomeje, hari impungenge z'uko abandi bantu benshi bashobora kuba bakiri mu byondo by'imvura. Abarokotse barahabwa ubutabazi bwihuse. Amajyepfo ya Ethiopia akunze kwibasirwa n'inkangu, ariko iyo ni imwe mu zikaze ibaye mu karere.
Dukomereze ano makuru mu burasirazuba bwo hagati. Ingabo za Israel ziravuga ko zishe umuyobozi w'ingabo za Hamas mu ntara ya Cisjordania Israel yigaruriye. Igisirikare kiravuga ko Ashraf Nafeh yishwe n'igitero cya drone mu mujyi wa Tulkarm. Abayobozi ba Israel n'ab'abanyapalestine baravuga ko yari mu banyepalestine barindwi baguye mu bitero bishya bya Israel mu ntara ya Cisjordania. Minisiteri y'ubuzima y'abanyepalestine iravuga ko mu bishwe harimo umugore. Abanyepalestina barenga 500 barimo abarwanyi bamaze kwicirwa mu ntara ya Cisjordania kuva aho Hamas igabiye igitero kuri Israel ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize, maze urugomo rukiyongera. Mu ntangiriro y'urugendo rw'iminsi 4 mu Bushinwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yavuze ko hari ngombwa kwirinda icyo yise amarushanwa mu bijyanye na gahunda z'amahoro. Nirwo ruzinduko rwe rwa mbere agiriye mu Bushinwa kuvaho Uburusiya butereye Ukraine. Bwana Kuleba yavuze ko ari ngombwa kungurana ibitekerezo na Beijing ku kuntu ayo makimbirane yabonerwa umuti. Ubushinwa bwagerageje gufata impu zombi kugira ngo bushobore kuba bwaba umuhuza, ariko ababunenga bavuga ko butigeze bwamagana intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, kandi ngo bukomeje kugura ibitoro byabwo no guha Uburusiya ibicuruzwa bishobora gukoreshwa muri iyo ntambara. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yongeye gushimangira ko Beijing ishaka ko imirwano ihagarara hakiri kare. Dusubire mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko rihangayikishijwe cyane n'uko hashobora kubaho icyorezo cy'imbasa mu ntara ya Gaza. Mu cyumweru gishize uduce twa virusi y'imbasa twabonetse mu myanda iva mu ngo mu ntara ya Gaza, nubwo kugeza ubu nta bantu bagaragaye bayifite. OMS iraburira abantu ko kubera ihungabana rya serivisi z'ubuzima, amazi n'isuku, icyorezo cy'imbasa gishobora gukwirakwira vuba kikagira n'ingaruka mbi. Itsinda ry'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS riri kugana i Gaza kujya kwirebera uko icyo kibazo cy'imbasa cyifashe. Gusa ikizwi nuko ako gakoko gatera imbasa kamaze kubonekayo, bigatuma abakora mu by'ubuvuzi bagira ubwoba bwinshi. Abantu ibihumbi bari i Gaza baba mu nkambi, aho usanga abantu amajana basangira umusarani umwe. Inama babagira zo guhora boza intoki no kunywa amazi meza ntacyo zizashobora kubamarira benshi muri bo. Igihe cy'ubushyuhe no kutabona ibijyanye n'isuku bituma icyo cyorezo gikwirakwira vuba. Igihe ako gakoko kabonekaga mu cyumweru gishize, Israeli yahise itangira gukingira abasirikare bayo. OMS yabwiye leta ya Israeli ko gukingira abantu benshi batuye i Gaza bikenewe, ariko ikererwa ry'abatanga imfashanyo hamwe n'inkunga bajyanayo ndetse n'ikibazo cy'umutekano giteye inkeke bibera imbogamizi umugambi wo gukingira abantu. Inkuru ya Imogen Fox mu ijwi rya Fere Gakwaya. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikiye kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tujye muri Kenya, aho iki gihugu kibasiwe n'indi myigaragambyo yatumye ubuzima bw'igihugu mu by'ubukungu busa n'ubuhagarara. Polisi yarashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo taze amatsinda yigaragambirizaga mu karere k'ubucuruzi kari hagati muri Nairobi. Amaduka n'ibiro byakomeje gufunga imiryango mu mujyi rwagati mu gihe abantu bagumye mu rugo. Abigaragambyaga bari bakangishije kujya ku kibuga kinini cy'indege kandi bakanabangamira ibikorwa byaho. Baravuga ko guverinoma iteganya guha ikigo cy'abanyamahanga ubukode bwo gucunga icyo kibuga. Kuwa mbere umwe mu bategetsi bo hejuru muri guverinoma yahakanye aya makuru ubwo yitabaga akanama k'inteko nshingamategeko. Tugume aho muri Kenya, imyigaragambyo ije kurikira indi yabaye y'urubyiruko mu byumweru byashize yarwanyaga izamuka ry'imisoro. Ikaba rero yarabaye nk'ikangura abayobozi b'amadini. Urubyiruko rwari muri iyo myigaragambyo ruzwi nka Gen Z rwashinje amadini kubagamira kuri leta kandi runashinja abanyapolitiki gukoresha aritari nk'urubuga rwa politiki. Rwahanganye n'urwego rukomeye muri iki gihugu, nako ruhanganye n'urwego rukomeye muri iki gihugu, aho rubanda nyamwinshi rurimo na perezida ubwe ruvuga ko ari abakirisitu. Ni inkuru ya Barbara Plate Asha ugezwaho na Jean Claude Mwambutsa.
urubyiruko rubarirwa mu bihumbi ruteraniye muri bazilika yitiriwe umuryango mutagatifu. Ni ku cyumweru abayobozi b'idini gatolika bateguye iyi misa idasanzwe igenewe urubyiruko rwo muri Nairobi mu rwego rwo guha icyubahiro abishwe n'igipolisi mu myigaragambyo yamagana umusoro mushya. We pray for the soul of Brian Ramayan Kasiano. Hari hashize ibyumweru misa imwe yo ku cyumweru irogowe n'urubyiruko rwasakurizaga imbere muri bazilika. Ni ibintu bitari byarigeze bibaho bikozwe n'urubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga ruzwi nka Gen Z. Urwumvaga kiliziya itararushyigikiye bihagije mu mugambi warwo wo kwamagana izamurwa rikabije ry'umusoro, ariko ubu Musenyeri Simon Kamomowe aravuga ko ijwi ryabo ryumvikanye. Like to renew our commitment in serving you. Twongeye kwiyemeza bundi bushya kubakorera. Dushobora kwibeshya, Uwiteka tubabarire nk'itorero, aho n'imbere y'Imana twabatengushye, Imana itubabarire. We have disappointed you. May God forgive us. BBC yabajije umwe muri urwo rubyiruko witwa Yego niba babona amadini noneho abumva. Ndatekereza ko iyi ari inshuro ya mbere amatorero amenye ko urubyiruko rudakina, kandi ntekereza ko amatorero atadushyigikiye, amaze igihe kinini yigengesereye. Mu by'ukuri urubyiruko rwakomeje gusaba rushikamye, maze ruzana ibisubizo kuruta uko amatorero yazanye ibisubizo muri ano mahinduka ajyanye n'ubukungu. Ubu turumva ko na perezida asigaye aho uburemere urubyiruko kurusha amatorero. Hari amadini amwe yamaganye n'itegeko ry'umusoro, ariko ukwigabiza imihanda ko bigaragambya niko kwatumye Perezida William Ruto yisubiraho, nta nubwo bagarukiraho. Urubyiruko nk'uyu witwa Meshak baramagana icyo babona nk'umubano udasanzwe hagati y'abanyamadini n'abayobozi bo mu rwego rwa politiki. Dutekereza ko perezida agura amatorero azahora ayakoresha uko yishakiye. Rero abayobozi b'amadini usanga bafite mu ntoki amabahasha y'amafaranga, bari kumwe n'abayobozi bakomeye ndetse n'abakozi bahoraho bo muri leta, kandi ibyo ntabwo ari byo dushaka nk'urubyiruko. Igihe rero kirageze kugira ngo bihinduke. Aha umwe mu badepite aratanga igipfunyika cyuzuye amafaranga. Kimwe mu byo basabye kandi babonye ni uko ibi byahagarara, kwigaragaza ko abanyapolitiki batanga amafaranga menshi mu nsengero. Impano nk'izi zishobora gutuma umuntu abona ijambo muri politiki. Abigaragambya bo mu cyiswe Gen Z bishyize hamwe ngo bamagane ibi, kandi Perezida Ruto avuga ko bari mu kuri. On matters of politics on the pulpit, shyigikiye 100% abamagana abakorera politiki kuri altari. Ntabwo twagombye gukoresha altari zo mu matorero mu gukora politiki, si byiza namba. Gusa Perezida Ruto nawe yazamukiye muri uyu muco wo guhindura uyu mwanya nk'urubuga rwo kwiyamamaza. Umushumba Chris Kinyanjui ni umunyamabanga mukuru w'inama y'igihugu y'amadini muri Kenya, avuga ko imvugo za gikristu za Perezida Ruto zatumye abashumba bamwe batoroherwa no gusobanuza ubuyobozi bwa Kenya ibyo bukora. BBC yashatse kubaza icyo guverinoma ya Kenya isubiza kuri ibi, ariko umuvugizi wayo avuga ko ntacyo afite cyo guhita avuga muri iki gihe. Urubyiruko rwa Kenya rwabonye ijwi, kandi iryo jwi rifite imbaraga. Nirwo rugize igice kinini cy'abaturage, ariko kenshi ntibabona ko igihugu kibakorera. Kuri ubu perezida ateze amatwi, kandi na kiliziya nuko. Amatorero agizwe natwe, niba itorero ryerekanye ko ritadushyigikiye twitandukanya naryo. Niba twe nk'abayoboke tudahari, nta torero rishobora kubaho. Bagomba rero kumva ibibazo byacu, kubera ko ari twe tugize amatorero.
igipolisi muri Uganda cyataye muri yombi itsinda ry'abigaragambya mbere y'uko batangira imyigaragambyo irwanya ruswa bafunzwe n'abashinzwe umutekano ubwo bagendaga mu mihanda y'umurwa mukuru Kampala bitwaje ibyapa ndetse banaririmba indirimbo zamagana ruswa. BBC gahuza miryango noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Nadine ngo aramutse atameze neza byamugendekeye bite? Kwa Pascal ho rurakinga babiri n'urunana. Uracyari mu bike ariko waje tukagenda mukobwa je kugira ngo nugupfa kugenda gusa se Pascal. Munyumvira uyu mugore iyo tudafite ikiraka ababogoza ikiraka kibonetse nabwo ngo sugupfa kugenda. Wabuze iki se kandi ko abana bari mu biruhuko bari busigarane bene wabo? Ubwo wibagiye ko Muzara yazindutse yayura buri kanya namubaza ikibazo afite ati ndashonje Pascal. Kandi koko ni nk'aho abana bacu baburaye mukobwa sha nukuri baburaye pe. Byera uruvuge ko baburaye kuko niko kuri Pascal. None bagiye kwirwana badafite n'icyo barya. Kandi byibura ku ishuri babagaburiraga. Wabyumvise kaze ngo turabwirirwa. Apo burya muracyaraho Muza. Nose ni watubwiye ngo nitugira ahantu tujya. Muza, nge nasa tugiye ku kiraka. Mumenye bari umuna banyu kandi ntimuzerenda bazi mwabana mwe. None se ushaka kugenda utadusigiye ibiryo kandi uziko nijoro nta. Zibaho Muza, ntugategeko nenda wa mwana we. Ariko rero si Muzara wenyine nanjye ndashonje mama. Mbiswa mbe nigendeye mama we. Icyo nkundira umugabo wanjye iyo bikomeye arahunga. Nese aho kugira ngo tugereyo twakererewe twembi sinaba ngenda ukansanga yo mukobwa je. None se ubu turabigenza gute mama? Basi waduhaye ko nabiteka ariko nitubwirirwa. Kandi ushobora gutuma nsiga nkudishye Muza. Nta soni zo kwinyigiriza ngo urashonje barumuna baba batavuze. Urwo rudarwa rumeze nk'urw'ingurube yijuse ibijumba narushwanyaguza. Muza wacicetse kuzima. Uragira ngo asiga gukubise. Muzara na Kazehe mumenyera abana. Hariya hari igikoma gike umwana akanguka mu kimuhe. Kandi mbihanangirize ntimuzerere. Ntimunywere igikoma cy'umwana. Murumva? Bwira Kazehe niwe ukunda kuzerera. Wimbeshyera se nyine. Kazehe urongera kuzerera na Shizurungu ndakumena urwo rutwe wagira ngo nurw'igikere. Kazehe muwaza na Shizurungu barazerera ngasigarana umwana hano ngenyine. Ariko tuba tugiye gukina no gushakisha ibyo kurya aho batetse. Ubwo muzeranya rurembo yose mushukura mu ngo z'abandi mudusebya ngo ntitwatetse. Mwibeshye nsanga hari uwarenza amarembo yo kwa Rangwida. Ndabamena utwo tuguru tumeze nk'utwisande. Ese ko mushaka kubisigaza pato nako kingi wanjye? Nuko mpaze Nadine kandi ukuri ndagushimiye. Nanjye gushimira uko niba uko wamayeho nabi yo kumusaya. Ukaba ukomeje kunyitaho no kumfata neza. Ntacyo nakunganya Patrick. Ariko umuntu uzagushakaza abatomboye we. Nadine uzi guteka, Nadine uzi gutanga keya, gukina wo mupira w'uru wa mbere. Mbere sinatekereza ko uzi guhinga. Mbese Nadine umuntu wose werekeje amaboko ukora neza. Uzanshaka se uhiriwe wenyine nawe gufite arahiriwe. Patora umugabo nyamugabo. Urakoze kumfata neza mu gitondo Nadine. Reka ngire ntakererwa akazi ka Nyese. Nahane mugora rero bongo ubwo shushu be. Ntabwo uza kurya ku manywa se. Ese impamba y'umunsi sinyibonye Nadine. Oya shapato iyo utashye ku manywa tugasangira biranezeza. Koko se? Ni ukuri ibyo byakumanywa ntibyaryo udahari Patrick. Ayiwe Ubaki Nadine. Erega Patrick simeze neza. Nakomeje kwihagararaho ariko ndumva byanga pe. Urarwura ugaceceka Nadine. Maze iminsi numva mfite isereri nkabyuka nkumva mfite intege nke ariko nkihangana ngo ntakugora pato. Nyumvira nukuri gutangora gutese. Ahubwo ninkomeza kumva ntameze neza ndajya ku kigo nderabuzima. Ubwo se ni ngombwa kwihutira ku kigo nderabuzima Nadine? Abaye ari nka gripe yenda kugufata ntiwashaka imiti y'ibyatsi korohereza cyangwa ukanywa ibishyushye? Oya Patrick nkuko nabikubwiye maze iminsi ntameze neza. Ngomba kujya ku kigo nderabuzima. Urumva utanareba umujyana mu buzima pe no kujya ku kigo nderabuzima? Niho nasuzumwa neza byangombwa bakamfatira ibizamini bitandukanye bityo nkamenya ko ubuzima bwanjye buhagaze. Okay. Ariko rero ndashaka amafaranga yo kwivuza kandi nta na mituweli mfite. Karama. Ubu ngutunzanga mu rugo rwanjye we n'umuhungu wawe mutagira ubwisungane mu kwivuza? Oya ndemezo warabufite kuko yanditse kuri se. Iyo bishyuye baramwishyurira. Ariko nge singireho nanditseho ngo wanyishyurire Patrick.
akira amafaranga ujye kwivuza kuko ndashaka ko umererwa neza Nadine. Utameze neza nanjye sinzi uko naba ameze. yewe urakoze kingi wanjye ni ukuri urakoze rwose urakoze cyane pe. Ngomba gukora uko nshoboye kose ukamererwa neza Nadine, kuko unyitaho kandi wahinduye ubuzima bwanjye Nadine. Karama ntakubeshye isi mashaka kuba uko nari meze utaragera hano. Niko kuri Nadine, utaraza hano sinari ndiho ko nari mbayeho nabi cyane. Narataga nkakirwa n'ibihuru byageze mu muryango, nkakirwa n'umwijima, none ndatankakirwa n'isuku, urumuri, ibiryo bitetse neza bihumura neza ku meza tayari, amazi ashyushye yo kwiyuhagira. Ahubwo se ubu ngubu nzaguhemba iki Nadine? Nizere ko abarimu bose batoranijwe kugenzura ibyumba abanyeshuri bakoramo ibizami biteguye mugi. Twese turiteguye diregite. Ni byiza cyane. Mube hafi y'abanyeshuri, abafite ubwoba mubahumurize, murabizi ibihe nibiba biboroheye. Turabikora rwose diregite, kandi turabasengera bazatsinde neza. Good. Ikindi nari nguhamagariye rero kwaro kukubwira iby'uruzinduko nagire mu bigo by'amashuri byo mu yindi mirenge. Yego. Mugi. Karami muyobo. Hari ikigo nageze mu mita numva nasaba kwandika nsaba kukimurirwamo. Mukadusiga muyobo. Icyo kigo kikinjiramo wakirwa n'umwuka mwiza uturuka mu biti biteye mu busitani bwiza buharangwa. Yawe ndumva ntangiye gutekereza Edeni. Uvuze Edeni rwose mita nibuka ko Imana ikire mu muntu yahisemo kumutuza mu busitani. Yego rwose mu busitani bwa Edeni njya matekereza nkumva hari hateyemo ibiti bitandukanye, iby'imbuto ziribwa, iby'indabyo zihumura neza n'ibindi mbese amaso yacu atarareba. Nagize amatsiko mbaza impamvu bafite ubusitani bwiza buteye ibiti bitandukanye, iby'imbuto ziribwa n'izitaribwa nk'uko umaze kubivuga. Hanyuma bagusubije ngo iki muyobo? Barambwiye ngo bitubikesha karabu yo kurengera ibidukikije. Cyakozwe n'abanyeshuri rero? Abanyeshuri n'abarimu bari muri karabu yo kurengera ibidukikije nibo babikoze, batera ibiti, batera indabyo, banashyiraho amabwiriza yo kurengera ubusitani bwabo. Nibyo. Icyo kigo kigaho abana b'ingeri zose nk'abacu kuva mu mashuri y'incuke kugera mu yisumbuye. Yego. Ariko nta mwana n'umwe ushobora gukandagira mu busitani. Mbega byiza. Byatumye nza mfite icyifuzo cyo kubakopera. Karabu yacu yo kurengera ibidukikije kongerwamo imbaraga igakora nk'iyabo. Gukopera ni byiza rwose, hari icyo bitwaye se muyobo? Okay. Mu nshingano usanganywe rero hiyongeyeho kuyobora karabu y'ibidukikije. Njyewe? Wowe rwose ubishyire muri gahunda zawe mu kwezi kwa 9 amashuri agifungura muzagira icyo mukora. Muyobo rwose ndabashimira icyizere mungiriye, ariko mfite izindi nshingano nyinshi murabizi. Iyo nayo yiyongeremo mugi. Murabizi ninge responsable w'abarimu bo mu mashuri abanza, ngashinga isomero, amasengesho, nihajyaho n'ibidukikije. Impamvu ari wowe natekereje nuko nzi ko wabikora neza cyane mugi. Wikwirirwa uburana kuko mbishyize no mu nama y'abarimu ngo batore bagutora ndabizi. Kuko se nta handi hantu ugiye uje hano uri? Wangira ngo ugiye mu misa kuko wambaye neza cyane. Ariko ubwo uranyigirizwa n'iki muho? Nyamara ndaguhonda wa mwana we. None se sinshonje. Nibwirira Ratarinda umama wawe yakomereye kwambara ikanzu nziza gutya naho ugiye. Yaba mburiza iki se kandi ari ibyo yampembye kuko nagize amanota meza. Abandi bana bagira amanota meza bakabahemba. Maze yananguriye marete nziza n'ibitabo byo gusoma. Mana yanjye we, nshize urungariye kaze. Ndabizi se. Cya gikoma cy'umwana yakinyweye ni ukuri. Ubu se koko nakanguka ndamuha iki? None sinshize urungu we si umwana. Ni umwana ariko mama yavuze ko tugiye umutoya. Nanjye ndashonje. Muhoza vana imiteta aho ngaho. Ninde udashonje se? Ubu koko mama naza agasanga umwana we yashonje ndamukizwa n'iki? Ahubwo njye ndi wowe namuheka nkamumushyira. Genda akazi yabuze ubwenge uragira ngo mama ndihireyo. Ndashonje. Ceceka wacyana urarira ngo urashonje wabonye twe turya iki? Uretse nshize irungu wirengeje igikoma cy'umwana hari undi bagize icyo akoza ku munwa.
ni ukuri ndumva mbagirimo uzi ko wagira ngo nijoro ntimwariye. umva Linda di ubundi se twariye. aha hari ibijumba 3 gusa byonyine mama yabisataguye buri wese arya agace gato. n'ukuntu iwacu hari ibiryo byaraye ntimuze njye kubibaha. urakoze Linda we. Muhoza Cizirungu muze tujye iwabo wa Linda baduha ibiryo. uretse gushyuha akaze Linda ababyeyi bawe barahari iki gihe se? mbwira yewe ntinya kuza iwanyu bahari cyane cyane na papa wawe. kundi hano ugira icyo umbwira muga bimeze bite? Felicitation Nadine. uvuze ngo iki muga? uratwite Nadine akira ibisubizo birebera. uravugisha kuri muga? iyi positive mwanditse igaragaza ko mwasaze ntwite se? yego. kuyisohaguruka se Nadine? ndagiye muganga we ndagiye murakoze cyane. garuka wicare tuganire gato. reka nze noneho. Nadine ntabwo twasanga utwite ngo tukure ko ugende gutyo gusa kuko uba ugomba guhita utangira gukurikiranwa nk'umugore utwite. ndabyibuka rwose ariko byageze ntwite ndemezo. aha rero hari mu isuzumiro waje nkuje kwivuza none ibizamini twagufashe bigaragaje ko utwite. ugomba kuva aha ngaha wanditswe nk'umubyeyi utwite ukagirwa inama zihabwa abagore batwite ukanahabwa gahunda uzubahiriza kugira ngo ubuzima bw'umwana wawe n'ubwawe bube bwiza. erega byinshi ndabizi muga. niba ubizi se Nadine uba ufite mituweli sinabonye wivuje ukishyura 100%. yewe muga niko bimeze ntawe mfite pe. mituweli rero ni kimwe mu bintu by'ingenzi umugore utwite agomba kuba afite kugira ngo yoroherwe no kubona serivisi zose ukeneye ku kigo nderabuzima vuba. icyambere kwari ukumenya ko ntwite muga ibindi byihorere bizitabwaho ndabizi neza. none se ko wongeye kugenda ndumiwe koko. ayiwe Yesu Kristo we ubu se koko Kerere Javine reka da yemwe ba Yesu we mwana we Javine nimuhumure ni njyewe ni mwarimu umugisha. Yesu we sabi teacher agatotsi kayi kadutwaye pe. niko se yemwe ba ubu iyo ntatinda ahangaha ngo mbone itara ryaka muri iri shuri nze kurizimya ubu koko byari kugenda bite cyangwa murarwaye? ntabwo turwaye ahubwo nyine biratangaje ukuntu twembi twasinziriye pe. byagenze bite se? naherutse ndambika umutwe ku ntebe pe. umva nyine nanjye nuko. none se ubwo muraruhuka bihagije? urumva mwarimu umugisha Jovi urumva twaruka dute n'ibizamini bya leta koko? njye rwose ngera iwacu no kurya bikananira ngahita nicara ngatangira kwiga. nanjye nuko kurya sinye bishobora nta n'umwanya nayibonera ubu icyo nkora ni ukwiga. none ubwo murumva muzabona imbaraga zo gukora ibizamini bategereje? ayiwe hasigaye umunsi umwe wenyine Kerere we kandi ndumva ibyo nasomye byose nta na kimwe nibuka. mu ntege amatwi yemwe ba turakumva. nubwo ibizamini bikomanga ku muryango wanyu ndabasaba gutuza mubifate nk'ibisanzwe ntimubikomeze cyangwa ngo mute umutwe murumva? kumenya namaze kuwutasa. muzi bijya biba ku banyeshuri bihaye gukora nk'ibi mwakoze nta bindi ni ukugera mu bizamini bagasinzira nk'uko mwasinziriye mutabizi. iwe Kerere we mfatekereza dusinzire tugakanguka ikizamini kirangiye pe. bibaho rwose. none rero bana beza mutahe mutuze murye neza muruhuke bihagije muzagaruke muje gukora ibizamini kandi bizagenda neza sibyo? ibyo mwarimu umugisha avuga ndumva ari byo Jovi kwinaniza cyane bishobora kutugiraho ingaruka. kugira ngo mwicare mu bizamini mukeneye ubuzima bumeze neza. ntibwamera neza mutaruhutse mutariye murumva? nibyo pe murakoze cyane teacher. simbasiga muhaguruke mutahe murumva? none se turagenda mutadusengeye teacher? murashaka isengesho? ni ukuri turarikeneye kandi cyane teacher. yo aba bana ntiborohewe tubifurije amahirwe. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa 2 no ku wa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa
0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha. barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana. aha rero niho ducojeje amakuru yacu yo kuri uyu munsi. Thank you.